Na omwancho omworigereri obochori bw'ekiama kia UDA niko bwakoreka ase chinsemo ao gose ase jibunge chionzi kianda ime ye kaunti ya Kisii na korwa ase ebunge ya Kitutu Chache North iyo korawa n'omugashi bw'ekiama kia UDA Omosike Chavet Mukaya Nyakundi nigo obochori bwakoreka ase chinjira chindonge ase abantu abange banyaka bagwesokia na gwakachikura chingagie chiechio bali banyaka bakobwa ebirogo ao kurwa chinse kurwa ebunge iyo ni banyaka abagotogia chinjira obochori bwakoreka na gotabana nigo barachikora egasi yabo ase enchira ya bene no bwasioku kubatakana amoneli chikolie kiama kia UDA nago tumanye mulikito Daniel Ontiri Magega ya mariganio bosio bobochori wekiama kia United Democratic Alliance UDA wikirana na koera bo litukole igoro abamenya se chinsemo au kurwa se county ya Kisii nigo rero benyorera libaga lyogochora barai bokogania kwabo inse yekiama ekyo asegati yechibunge chiria cheikirania obochori obo egati abo neria yenyeri bari chache ebunge ya Kitutu Chache North egati yechinde chinyinge na kurwa asensemeyo ya Kitutu Chache North mubaro monene nigo enekigwa asegati yecheskuru asobochori obo bware gokoreka egati abo ase skuru yoboroso ya Tambacha ime ye ward ya Kegogi entanda ime ye ward ya Monyero skuru yoboroso ya Marani ase ward ya Marani ward ya sensieta tigiri magane chinga kicho haba kichikura abaorokia ogosemeri kwa basabarai abo barenge gochoro aboigo bagokerenchira umuruberi yokoreka ensi yoburai bwayo mubunge bwenseme Omosike Chavet Nyakundi. Nilifika hapa asubuhi, nimepiga kura inaendelea salama, hatujaona ubaya wowote. Kumshukuru our president Honorable His Excellency William Samoei Ruto kwa kutupatia nafasi hii tuweze kuchagua viongozi wetu katika grassroots level. Tumeweza kuchagua viongozi mbalimbali katika farmers, katika level ya business MSMEs, katika level ya PWD. We want to thank the president that this is an opportunity whereby all those members of the society have been able to be represented to the grassroots level. Kwa nafasi hiyo watu wetu wameweza kuchagua viongozi wao, walifika mapema sana. The exercise has been free and fair and we want to thank the president. Tunashukuru wale watu wenye wamejitokeza. Hii exercise ilikuwa sawa na tunawashukuru, waendelee na tutashirikiana kama chama tawala ya UDA. Asense mwinde gati ya barai abo bachorwa chinga kibasanga na balikia mangana baine kebuna mbachokora emiremo yabo wanchereria konde wensi gutayo nambache koira chinga kichabo chinyinge haso kwerukia ebandere yekiama ekyo. Na nashukuru sana wananchi ambao wamejitokeza, ambao wamenipigia kura, na ninataka kuwaomba ya kwamba tutashirikiana kabisa katika kuendeleza hii nchi. Najua UDA inaanza na huku chini grassroots. Tumekuwa na courage kama sisi wana youth, tumeweza kujisukuma na tunasema kama tumeweza kuwania kutoka hapa chini, tunaomba waweze kutusupport, tukikaribia kufika huko juu waweze kutuongoza. Kitu tumepakia hapa sasa ni kufanyia wananchi maendeleo vile serikali ya UDA na tuahidi na vile sisi tunataka, kwa sababu UDA ndio chama peke yake, chama tawara, chama si ya upinzani. Ababui nigo benyorera libaga ase birogo bitana bibire ebyo byarenge kurwanirerwa na koegwa chi certificate cy'ababo abo no gosemeria okonge kwa babui asobokoreri ngurubaterega seni kiagatembe kurega se county ya Kisii letrane nguruko Daniel Ontiri.